Tubaye ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mwateguriwe na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire kuri tariki ya 13 Werurwe 2024 ahenshi mu gihugu nta mvura yaguye. Turateganya rero ko ku munsi w'ejo imvura izagwa ku masaha yo ku gicamunsi mu bice bimwe na bimwe, ariko reka turebe iteganyagihe duhereye ku umuyaga uteganijwe ku munsi wo ku itariki ya 14 Werurwe n'umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4-6 ku isegonda. Uyu muyaga rero uzaba uturuka mu burasirazuba werekeza mu burengerazuba. Hateganijwe ko umasaha ya mu gitondo mu ntara y'amajyepfo nta mvura izagwa mu turere twaho twose, naho igipimo cy'ubushyuhe kizakira hagati ya °C 15 ndetse na 16. Mu ntara y'uburengerazuba naho nta mvura iteganijwe mu turere twaho twose ku masaha y'igitondo. Muri iyi ntara igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe kiri hagati ya °C 11 ndetse na °C 17. Twerekeze mu majyaruguru turebe uko ikirere giteganijwe ku bipimo by'ubushyuhe bya mu gitondo ndetse n'ikirere cya mbere ya saa sita. Turateganya yuko ku masaha ya mbere ya saa sita nta mvura izagwa mu ntara y'amajyaruguru. Igipimo cy'ubushyuhe muri ntara kizakira hagati ya °C 13 ndetse na °C 15. Mu burasirazuba naho nta mvura ihateganijwe ku masaha ya mbere ya saa sita, naho ibipimo by'ubushyuhe mu masaha ya mu gitondo biri hagati ya °C 16 ndetse na °C 17. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura iteganijweho mu masaha ya mbere ya saa sita. Igipimo cy'ubushyuhe giteganijwe mu mujyi wa Kigali ni °C 17. Ku masaha yo ku gicamunsi mu ntara y'amajyepfo imvura iteganijwe gusa mu karere ka Nyamagabe ndetse n'akarere ka Nyaruguru. Ahandi hasigaye nta mvura ihateganijwe. Kamonyi ni iteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru kizagera kuri °C 28. Hateganijwe ko imvura izagwa mu turere twose tw'intara y'uburengerazuba ku masaha yo ku gicamunsi, ndetse Rusizi iteganijwemo °C 28 akaba ari izaba ishyushyu ugereranyije n'ahandi. Mu majyaruguru imvura iteganijwe mu karere ka Musanze, aka Burera, aka Gakenke ndetse n'aka Gicumbi. Rulindo nta mvura ihateganijwe. Mu ntara y'Iburasirazuba imvura iteganijwe mu karere ka Nyagatare gusa, ahandi hasigaye nta mvura ihateganijwe. Akarere ka Nyagatare kandi nubwo gateganijwemo imvura ni nako gateganijwemo igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru kizagera kuri °C 31. Mu mujyi wa Kigali nta mvura iteganijwe, naho igipimo cy'ubushyuhe ku masaha ku gicamunsi kizagera kuri °C 30. Turebe ikirere mu minsi 3 iri imbere. Turakomeza guteganya igabanuka ry'imvura muri rusange. Ibi rero bikaba biterwa nuko ubuhehere bw'umwuka mu mashyamba ya Kongo bwagabanutse, ndetse n'isangano ry'umuyaga twari dufite uturuka mu burasirazuba n'uturuka mu burengerazuba, kimwe n'uwaturukaga mu majyepfo n'uturuka mu majyaruguru ya Afurika, nayo iryo sangano naryo ryagabanutse. Tuzakomeza rero kubona imvura mu bice bimwe na bimwe by'igihugu, ariko muri rusange imvura yagabanutse. Dusoze tubabwira ko ejo izuba rizarasa saa 12:02 za mu gitondo renge saa 12:17 z'umugoroba. Murakoze gukurikira iteganyagihe, tubarekera iryo ku munsi w'ejo. Mugire umugoroba mwiza.